Ejana di dimwa babeka Central Market baby e face new Central Market no busi no edidi mo babeka ho no so na ohwe baby a edase sia na ejana no wodi no dodo Kumasi Central Market ne je dem say Hello FM aka kana do Hello FM side walkway no then actually sa twene na awfro sa food bridge no food bridge no yeah food bridge no na over me dey video bi kra to mu hyiwie ye no a wo mo edwi no we a drone version ya ohunu ba bia adro so far na otim se e ka ba fie Mama had that drone view of the entire situation. Yes, but when you get the phone going to Dinkoma, man for read a lot of meanings into it. Shop Ben Potty, dear Nanel, and then the janitor Soya at that time. Shop Potty, and the engine will be sapphire service from some year. Madam, sir, I was just seeing it, dear. You got the time the janitor started by 5. Yes, almost before 5. Eti o ti be starting tem but na ye musie nketenkete. Divine na e wo ho. O se oba sa 4-5 ni nyina no. Ama fo okromo. Yes, enti wo de frɛ no no be ye den no be fa den. Eti tumi se obi na hu ye. Ana oba se odru blue light wa mo na wo. Sa blue light wo no. Ba bia atefo where drone view of Ejano the SC ewo Kumasi ni ebia winya hu ni nyina but bra Facebook page Ezra Radio what the bra na be hwe ni so ade ma minti eti ba bia mox ne wo no ase wo no eduru anwumira amanfo na ewo no bakwa kodro ni yi TV crazy abonten ewo omoton sanom ne sanom nti omo de wo mo ewo hwa to sa ade bechi so ade ase eti wo mo na hunu ye so and in fact so 4:30 no eda ya dwadifo na wo mo store no so no omunya mai eti ya frefre wo mo ma me ba kokra de ya se ofie na the video ni send no hwe no phone so no collapse wa mampo so eti se wo wa na afro asomasi mo store on the jato no dimika no aba asomasi mo store on the jato no dimika no aba because anopa no de no munya mai e wo no shops no bie 7, 8, 9, free 9 kono de na omo biebie so onti obia so to the shop mu obia to the shop mu enti sa ahomache no eche for on Facebook page we need the entire anti we dey see me the jankan ye Hello FM building Hello FM building the jankan oh ana answer Hello FM building ana nipa no so le ku e fa hen Jesus Christ na oba me say sa Friday no crowd dey utwam na nya ade abenya bia bia fo na ukotwam ayeden Sir, bia oko pizza to ko fa car no ne ade. Enti jane na cross ha. E dey bo Facebook Ezra Radio. Enti cross na TC e na TC e na esa kwaso abrosa. Wo fre twa kwam. E twa kwam o. E wira na agua. Na me ka bibi abakumase. Yes, e fin okumase bebre fa. Na me ka bibi abakumase. Ade na esini ye o. Enti edumre bi na wo kasa bebre a. Na awire ho. Na asa wuntimi nka. But mesre Asante man ye ni Kumasi ni ya makwai ma politicians yodium asem si ya ne na affect ye ni o
eja si ye ya ejapade si ye politician ba be fa ho anya sika e de afiri ye nchen na no da kantamanto si ye Mahama ama over 60 billion cedis ni che na no ko kantamanto to kwada so te ho obi bi se wo ma anya bi na when you say of ahia na benya dia me pese me kan say ya mo ma Kumasi yensese Kumasi na jet mi to abrosan so na jet mi nante fom jet mi nante twa kwam all because of a feed boa abogu kurenu over oju pizza na chi a se sia mere o kase o dragu free achaparo bed na nim ha usi boss fm o fa benkum so la fm down wana wo kwa ye chi bayire e wo kwan nim ye chi bo fruit o e wo kwan nim toto kokko nyina toto kokko e wo kwan nim na wo twa kwan nim a nanu da na mitwa mo e de force tade ni program no onam kwani mu pe me ba be pe woda nani said you see shebe suro de form am teme kam nam say look at this me road no ya je kwan ni nyira you say no there you say no there and me no wokasa asem si ye ya oye nani bridge aboy amanyofo ba ho a one on ba beje fans two se sika ne de beba on bete omu de adi ansa ne de bia ye den abrew na say na benya simple na benya na enkosi da ben na wasa a recover back eye ni ye nyina ya je atum se ye makuma asente enti kwasi agema Kumasi ni Kumasi ne de ofa kwasi agema Kumasi ena na ya da no mento aba wo betu ya ne ya nto aba adentra because the city authorities have failed us. Okay. NDC, MPP by our SSB, IACs, Central New Kajetia Market, Niche, Nanka Market, here commodity market, and Wombe to fry. Sampai Baya, already a crowd, Bobo, and was Abu Bomb Pata. A Jano inside a modern market. Or me a dim pampro, or me a de plywood, or me a de 2x4. Sample bomb pata, a wood jar, yes, Yenimieda. Ezra 94.1. When we were telling Kumasi Sababi, Kumasi Adum, or yen any breach ye be see, as somewhere bebano annual day, Obise Jai Kofi Asante o Pekasa. We were telling everybody, say, let us help to develop Kumasi. Yani ankasa timemu fonum fanse ya dream say. No politician will help us because I am a personal interest. Na me na mempamu na to abeti am. Kumasi abontenso. The same corona ye ko Dubai emuda hono ye ba Kumasi a ye ne an ekofa ne ma de atie nie. Ye chechire rubber polythene bag ne wi aba beto to gata nim. Eja ne to ye ne so. Na enam fom na kosa eja twa kwemu. Bokagu ni pa boka briche na bo na ye kwayi management team anterima ene de yakwa yama yen ya boka hweka aba ejapade a asai ena nka ye nyina boy ho so ene we fa we mpumam ye pia stores ahodo a asai e wo blue ede ho blue light over 2000 shops makuma ko 2000 adusi me worry ne say da ben wet me recover anya dwetre aba be start biem hwe Kumasi abonten so adum kwasi agema adum ende kurei adane amanfo Bola 94.1 ati baby acha say bibia de wa ekoso okuremu all because of political leaders afeli yani atemamufo no so the failure sesi awdo na tie Kumasi krentia ene ye didwa wo kwam ene ye didwa wo antwia so ene ye didwa obi wo store emu ayema no wayi ene ma kra ni store ni mo wayi ni nyina be abonten an yini nyina be abonten se kwa mu ne to ne ma no me kan wo kro ma se ye nya amanyoni panifo bi a wa adwen asabe on betimi adwen Kumasi ho a kro wei ye de within 5 days emu betimi ate ye modwa kan kire Kumasi man say
sa abonten ye pese ye didwa fiada nwumre me da kwasi ada ye de amamo ye didwa wa abonten ye wi ayem prepra duada kwasi fiada mo bia ni dwa e wo street so enti ye wo night market ye wi ay abodem ye biebie wonim se o enti na mi bisa mo se ye dai ne dwa ne hye na manfo no mataya dwa se ana ma ataya ye kweja ye bibia wo krom me se ataya bi obia kase Kofi Asante se at that night no boys abodemu and eno mataya. Who is watching the watchman? No one. And you remember sex, no security and a word doom. And you miss sex. What's the sound near my react? I conform no security 224. Any boys and I just Kumasi Adum the need security person. Bakumpo a city and yet the central business district. You need task force bia a manage Kumasi Adum so anajo. Ana yo bia pen woye e wo kurim okoka na ya che oni edu atem okoka wonya ndc ni a wo ye MPP ni and adwadifo na ye do omogro atopre ye ne anso adwadifo because of convenience inti system ne ya poor because man to ne ma wa abonten a minya baabi mi kura bi sika kura me copper store no kwabrane ba gisika no wadi o ma me store nti no baabi a me pene se me kwa kodidwa wa abonten afia Kobi market na wo yi ye trasia makwabrane awia kete ko fa excavator ebu afia Kobi market fatugui ye nya manyoni bi oba be kan bi ma adwadifo central market ye pam wo mo yentu ye copy race course chewa ene ne nkofo na ye to chepens adwadifo ma na gigiska eto chepens na ba be gu kwan ye wia osofo any asumade for Joshua any force for yaji wo bia 3500 aka che omo say ye bubo container e de amawo mo eno nko more than 35 billion kwabrani ji skana no en wodi ye say ye besi dwa ye beye den ye nya KMA boss bi ye nya Kumasi pani bi ama me ka bi ya madwadifo ene ya to adwadifo asawram ene adwadifo ku krom ha ene obi aso ye dope e beye den na koyin se adusi Ezra 94.1 ye bia no koka yes hey oboburo ni hwene ote kokoso okuro kwasi age my KMA enie kurowei yawo yesi dwa fefefefe wa adoato woni bi se dwa wa adoato adoato modern market toilet wo ho everything wo ho ye need leadership abeka se first ye ti kroma o pesu wato a mpaboa kambu e fa na woko nya crofrom honiam nya crofrom aboa o peje na akokwa ada so oniam market wo yen declare dwa hodo na yenye ni yie adwo to dwa edwa bie no e fechen wo Kumasi edwa na gu private individual na di ni sika bo kese o si no nim se ka assembly no benya adwen na o maboa e medwa na timi akọ esi wie obi a medidwa wo hagu ene ya bo apeso se ya apese e wo Kumasi abonten so because amanyofo de o mo pen no mbenya nti no edwa isi yeti kroma obi be si brand new house e wo Kumasi e wo dwadifo ehu obi be to car Adam because of dwadifo enti da bia ye dwadifo ogro atopre Kumasi dwadifo ya ma kwan e ma manyofo aseyen e na 94.1 ni sunsunsanso e na ye 94.1 ade na ya nto fa ya debra ofa ontiase bara ofa etoda bi nso a adwadifo no so ka ho Ezra 94.1 ofa adwadifo no so ka ho efi a wakuro mi sabi o enya regional minister de be ye fini na me ka wonte adwadifo no dwadini be pra ne store opie abonten dia koto dasbi mokura no anani ha ai wababu anu anwumre wo Kofi anu akwa akọ jade asin kwancha ofa do pa ko ba bia o to for statue na